Para petani buah sane ngaptiang buah unggul menjantan muatang pidabdab sane matiosan. Mengkudang-kudang perindikan patut ke uratiang mangda wowohan sane keasilang sayup ti becek. Rikalaning yang sirang bibit ring tanah sane sampun kesiagayang, bibit manda sampun metegah tengah meter kantos a meter tengah. Di sampuni punika tetanduran ipun patut keurug antuk tanah sane mencampur sarang pupuk. Di sampuni punika pebuat majang toya ipun talar manda kuratiang. Dilemekan majang tetanduran manda talar kuratiang, ya destu rikalaning ngawit nandur sampun mendaging pupuk kandang. Pupuk organik menjantan kantun kebuatan. Kuentenan merane sane presiden ngaunang tetanduran ipun manda start kuratiang. Carang sane sampun tumbuh manda nenten akeh. Ada punika tetanduran presiden luput saking kuentenan merane. Rikalaning sampun mupu, carang ipun manda sampunang kantos elong. Desak Aryani Bal TV.